KMC wa Mwathi ni achokeretie ngavana Mutuma nkatho ni guchokia abitha ba NPR Rwanda kenda guchokaniria wagagia bwa ukariante riu. Akiaria augite ibekite gikaro na gwithirwa bagitegera thineji na kinya kumechwira ntwara ni kenda akari bakarana thiri batinogua. Excellency the Governor. Ojuni MCA wa ndia Mwathi twe enrithuranira mutongia ichokia nkatho kiri ngavana Mutuma Ntwethingia nuntu bakira kuga na kuonekana ataka ari ngavana akuthikiria antu na muno kwenda gwetetheria mantu megie kuthiria gwagagia bokaria ntere Echegembe North ende akiuga narikitie na kwaraniria nwe na kumuromba amathondekere barabara cia ukaria ntere echia Mwathi ni kende thinambe no tetheria kuongera ukaria ntere ino kwi barabara wuni na MCA Ntwambui ala tuere kilomita 5 security round akezi tukione kamye penetrate kinyanoko lakini ndamwira ndi ni stand no tukwina security round ekumira kome kambisabu ya tanjaro ine tuwansi makinya ya turira barabara ya Isiolo Mondokas highway ndamwira eu nenko request na eu ntete ko inya kana mbino nto bira to kuwa gezirikare ka to kuwa to kawatanira ni bonto kuwa His Excellency nto barabara security ampa na yu menge barenta ye na mwanga mbere ata mwanga kongo ka mpio ni torani yenjerenge kuma usara venance the security connection there. Wogu no chokia nkatho nuntu tayari Mutuma kuma akuga akareta Rangers barabara ntere ino Echegembe North kuongera ukaria matagari manjirite kuonekana na baina gwirigiro bakathina mbe no tetheria kinya kuongera ukaria mantuni megie kuthiria wamba bwandithia antu bararira thirikari yirongo mbiwi tanjio polisi peace baita bakanjoini baraba batiadina the PRS kenda bombo bakinyithia mukinyo yoana kinya ibo baiti ala njere ala kwina laka ala kwina kinya autorera na ukumia like that and not happened guma banje babai kuritona ni the former governor Excellency Kawira Mwangasa bubu tone kana lakini ambere Mutuma congratulations that's one attempt mwe ya corona security ya kureinforce security Echegembe North Western Class Chabare.